Hi everybody, welcome to the EduFriends Afrikaans reading course. This is book 7 of phase 2. The title is Ontdek, which in English means to discover. In English we would say, I discover a cupboard. And in Afrikaans, ek ontdek 'n kas. Ek ontdek 'n kas. I discover insects. Ek ontdek goggas. Ek ontdek goggas. I discover flowers. Ek ontdek blomme. Ek ontdek blomme. I discover ropes. Ek ontdek toue. Ek ontdek toue. I discover umbrellas. Ek ontdek sambrele. Ek ontdek sambrele.